Kardom, ili runing tikathar ini ada pabirta angton pen. India Union Minister Dr. Virendra Kumar Mahamaya constituency Jungthunga Hawar Nanghomri. Phaikuni ni Phaikre Troxiar ni Mahamaya constituency Jungthunga Hawar Long to Rong Para Rongalo Union Minister of Social Justice and Empowerment Dr. Virendra Kumar Nanghomri. Bangso along Karbi Anglong Autonomous Council East West Timahasau MP Omar Singh Tiso DC Karbi Anglong Nirola Phangchupi ACS Mahamaya constituency EM Lun Singh Teron Lopen EM Pawan Kumar Roy Alang Litum Nanghomrisi Anso se ke paching thur ponchi aphan lam jai tiga Anparta Kopai Kimipen Ilitum Chutiki Chuphijo Ake kan barem red nongsing di sitame ke kan preklang Lapen long tu rongphar arong asar lokheram rongphar mekara sar rongara ratum ahin alang litum aphan pin puralo pajerdu देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना के अनुसार नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में केंद्रीय मंत्रियों का लगातार प्रवास का कार्यक्रम बनता है। उसी योजना के अंतर्गत आज इस करबी अंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के हमारा जो एसपीएसएल ब्लॉक का लांगफू रोंगफर गांव है, उस गांव में आने का कार्यक्रम बना, जिसमें विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से मिलने का और राज्य केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, ऐसे लाभार्थियों के साथ साथ जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो बन गया उसको देखना, जो बन रहा है उसको भी देखना, जल जीवन मिशन के जो हर घर नल से जल पानी आ रहा है उसका भी निरीक्षण करना, फिर हमारे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों से, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से मिलना, आंगनबाड़ी केंद्र की बहनों से, उनके बच्चों से मिलना, ऐसी सारी योजनाओं का जहां स्थल निरीक्षण करके ग्रामवासियों के साथ में संवाद संपर्क करना। पहले हमारे काउंसिल के मेंबर माननीय लोंग सिंह जी ने बताया कि पहले कभी केंद्र का कोई मंत्री गांव में इतने भीतर तक आता नहीं था, लेकिन 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इस योजना को प्रारंभ किया, अब हर मंत्री को हर महीने नॉर्थ ईस्ट के किसी न किसी जिले के गांव में जाकर के इस तरह से ग्राम में जाकर संवाद करना, संपर्क करना और योजनाओं की समीक्षा करना। उसी श्रृंखला में आज इस लांगथू रोंगफर गाँव में आने का सौभाग्य मिला। ग्रामवासियों ने जिस आत्मीयतापूर्ण भावना स्वागत किया, वो देख करके बहुत अच्छा लगा कि अपनी कला को, संस्कृति को और जो हमारे बड़े लोग हैं वो नई पीढ़ी को, नए बच्चों को संस्कारित और कला और संस्कृति के साथ में जोड़ने का काम लगातार किया जा रहा है। जो कपड़े बनाए जाते हैं वो कपड़े स्वयं बनाते हैं, वो क्या कपड़े अकेले नहीं बनाए जाते, बल्कि बरसों की जो सदियों से जो परंपरा चली आ रही है, रंगों की, डिज़ाइनों की, उस परंपरा को भी अमृत से चलाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी जो ट्रेडिशनल जो भोजन पकाया जाता है वो सारा का सारा बनाकर लाया गया, उसको भी बताया गया। ट्रेडिशनल डांस का भी प्रदर्शन किया गया। इन सारी चीज़ों को जब जनप्रतिनिधि गांव के बीच में जाते हैं, गांव वाले के बीच में संपर्क करने जाते हैं, तब जानकारी मिलती है। केवल दिल्ली में बैठकर इन सबको नहीं जाना जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच यही है कि हमारे मंत्री गांव में जाएं, लोगों के बीच में जाकर उनसे उनकी जहाँ परेशानियों को जानें, वहीं समस्याओं को निराकरण के लिए भी पहल की जाए। और Nothong terona rong don pharo ke thamso se ke panong ponjal jivan mission JJMP ni kangpu pona birta nangpali. Patumi ni phaikre troxi phaikune jiklo lakhain ko reisi borjan constituency ke parlo khotkhoti nothong terona rong don pharo ke thamso se ke panong ponjal jivan mission JJM scheme bini rup singh singnar engineer JR Anparta Panchayat Rural Development PNRD in charge pen ingpu polo. Lapangso Jal Jivan Mission JJM Malangki Piponpo Lapen PHE Pen Nothong Teronarong Asar Mate JJM Committee President Secretary Atumaphan Kipajir Ponamai Kangni Lapangso Maya Long Chiphem Pupon Jameson Teron Lapen Chunbang Long Sing Teron Pensi Japonlo Lapangso Langki Pikangpo Maya Long Chetongdun Galison Crow
SOPHE Laben, Rajbut Teron, Abarim, Borjan VDC Chairman, Romon Teron, Rongasar Contractor Pendanglok Penan Ketekidingatum, Chetong Donsi, Mai, RD Pidun, Labangso Mailong, Jai Mitra, Sarnong Teron, Aphantami, Certificate Pajar Ponlo, Lapen, PHE Pen, Kelang Chari Chalon Pameji Aphan, Certificate P Pajar Ponlo, Lapen, Rup Singh Singnar Pen, Pinangan, Chari Chalon Ji Aphan, Arona Teng, Than Pajar Mi Ponsi, Miss Sen Pen, Ingpu Ponlo. Madam, bini nili tum dak media tum nanti tonggon posi churu par piglo nili tum dak Karbi Anglong ahawar along isi Nagaland border along like Lahorijan adunglo isi Thidung arong like Nothong village pu so Nothong village arong nili tum la Jal Jeevan mission like government of India pensi kim ponlo lapen PHS department pensi nitum claim ponlo lapen pini bangke nili tum dak Hanover a program si deng ponlo la penili tum ning the ponlo ko so pini kam tangalo saya kam ke la pini pen ke apela so rong along ka do ka we adon da ki junalang junlong pame pupusi ning thelo don kan dele sara bangso ha war dak non thong village along ke ni tum non ki long pon ateng ke 304 an si jun long pon long lo bangso ro Inut umpanaya rong maker hong hap hong ruajo KAC kethekidinga tumaphan kirap kacho hangpon. West Karbi Anglong lakhahini Amri constituency kaparo umpanaya rong maker Brinel tiso artaningkan thongke prasir kep alangli hong hap hong rupena jok Karbi Anglong mate KAC kachari kethekidinga tumaphan cho hangpon. Alangli lake karlitang rovelin tiso lapen kasang rong parpiatum asopolo. Kedam tang ong dunganing kan artapen alangli akengi hong kawedet mate hong hap hong ruajok akai ting pikering chiaphan akisung phonang koklo lason si alangli puthot alangli pai sarpi lapen alangli tum labang so pier thikering dun chiaphan pinang hananing kan king of keroi asai sitami claim ponlo lapen ningki miatum sitami tangkapen cherabdulo Lason si alang lipay sarpi kasang rong parpi abang sorkar pen akerap urunodoy atangka chibirti pon pen alang keng of keroy atangka lason si kapre gatum kanghon kajinso pen kirap atangka chepang rumsi ihu makolat ing pusi kulat chepang choponlo alang lila haya kerapon pen ajok aning chingsam ponlo Alang lia prang kewang jilang arni kering jia phanpura KACCEM Dr. Teleram Ronghang Lapen Local MSC mate KAC EM DU Ping Maslaya Tumaphan Nangra Vek Thapasi Kachuningri Pedopon Alang li phan Karbi Anglong along kido kethekidinga tumpen kirab jining hang pelote Labangso account number 742101005563 IFSC code PUNBORRBAGB Assam Gramin Vikas Bank AGBB Ulukunchi branch contact number 8011201936 account holder name Brinel Tiso along Kahomri Jiaphan Chuningri Pedopon Naliman kita nyama. Naliman Brinal Tiso. Nali rong. Dak panai man. Nali ham sarpi lepen sarbura dulang mah. Oh sarbura bang ke awelo kan proxy bagolo cuaita kanon il payment sin kembah ni do chom. Nali arta kon bagdo popo. Nonan ke kene 39 nan nilin dubom. 39 day. Nali kupia kisung no. Nili kisung gala nili keng kaman nili keng abang hibang wadalo la se kidu tak kisung. Dan nali tum sarpi ben sidora pede. Tela nali keng henoda ka jok nali tum hem kering aphan pu kacuklem kecudam ko pipia warsai lo kilong ke. Oh la kering warsai bang ke inu sap inu parusi inu parini pula soni kipi la sona sap cubi pensin nan nili sap so dukan cubi pen non nili Pajipit hei pansta unedelo. Adukan asu mate akulat sunang li klem kuben kapre sai akam ta prang klem lo ma. Oh lahai ke sap susut ke lahai pine kengop ke churoi don ta la son me chuklem mon bom la. Tenang li so king op churoi ningkan kon bagdo ponon.
king of kiro yang ini kan po bag dulu kan. kan pho la so king up kiro ning kan pho kiro ya poisa la hai tak chupang rum mom si La pensinon ni lia sapsu la kue om punon la son sap susuk cubi pon lah ya. La sinon la so cubi te panggil pan pola si sara tu panta cuning rikang tu. ojen tenang lima mau hanla chunu di kangtung ke kerap Ni kirap kacuang cuning rikang tung ke sar la lo kita giding tu pan doan kita giding tu pan sampai ke cuning rikang tung la lo sar CM dulu orang hang la pen lokal Messi ping sar panta cuning rikang tung kerap ye pat. Phaikuni ni phaikre trokani rong teke baptist fellowship mondoli ke ajai me kedeng pon la sonsi la khain kora trok duar bagori MEC constituency ke palo rong teke mondoli ke asai kedeng pon mondoli ke along athipi ken pon lake bible kang thir ke en pon lake galicia angding pi trok lapen angding suhini nangletum lahin anghor tinghor pisiroi nang jipu athipi en pon lo lapen labang su mondili ke ajai megalong mai ke jephem phupon laki harsing singnar pastor ki kangadong baptist church lapen recorder mate labang so mai ke chingpen ki jut an lu ki tok pon laki harsun ronghang secretary rong teke baptist fellowship jasmet labang so jai mek ingkung isi pen damsi atiri amondoli atum pen chedona lo purhi pono lapena phi full fledged member atum an atiria mondoli pen transfer certificate ke hanga teng pen mondolia chithe abuhi along ridak chipi ponsi alang litum sitame amondolia men chi irpondo lake rong tike baptist church pu hendo lapena bangso mondoli ke epon amai juji dok ahut guru sir reverence unique terang pen jumisen pen anamalam than ponsi labangso mondoli ke ajaimek missen pen pichunpo bini rong teke fellowship sitame bini pen ke monduli bu ke elong ke ala nilitum ke kang dong monduli along ningkan krihnian bag nang dodon lo surihini ra krihni pen bini an ke alang nitum ningkan krihni hadak nilitum ke kang dong monduli long nang dodon lo tapen bini an ke ningkan krihni ke chok bini tarik great rock son lo November tarik great rock an ke alang nitum monduli e ponlong lo Nalitum bangke konora ada nilitum bangke ke kangadong amonduli animali tum lo piniladak monduli ke elon na chitong don an par nilitum ana ma phan ke ro anong ka pathe lunta lundun long lo